والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أول نجم يواه كل أدرس من جندوا لبيتي أخونا أختم إسلام دينه ريبة سلام تي إمها كلنا كملنا سلام كرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ميادو واهك دكالن هم جيفا وموضوع كي بدتي فافتك ترهلو. هذه أقول منك كره فافا كتريجا بدتي فافتك كودي فاف أي بهيمنة مي دبابة تجى فافا دينجا تمكم مسكها مينغاد أو تمكي أي بينون تريكم إيغتون علمورين إبهوري كم مسورك كيرت قرآن وبين آياتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنة أسفاهور بين إرشادته عليجا إيكان بدت فافته كي كباكان دينجا تكا كم مسورك مينغاد تكي خاندا الوافا إيغتون علمورين تريجا ورجنا بيفرن بدالواني بدفافا غتوغا كيرت قرآنوغا كيرت رسولوغا سنتوغا آسفهوري فافته كي أي يا بهيغتون قرآنوغا نوت سنتوغا إيغ فاف وريكان دي دنيا غاوس مي دنيا متي غاوس أدي آخرت غاوس لبين كمان هن فافتك أدي هم إهم خانيرجين ناركا عذاب لبين كما صريحكم آسفنا كنت تكي إهميما إباوتوغا فافتها كي أي شكل نجوتوغا بدتي فافتا دينهم يا إكيغا إكاميغ ميمبرا فيمبرا غوتن أقول من بلالا يرو أقول من هيتابس بسنينه ميكما كيمي بدو فافايكم هذا ميدوغ موضوع كي بدتي فافتا كون ركعة تريون كموغا ويس هذه كودي فافتها كي الله سبحانه وتعالى رسوي علىك ඒනගේ අමල්ත ගෙන්ගුලේ ගොතකුන් එකලයාගේ ෆුස්සෙවුන් වරක් ගායි ෆාෆතක කමුගා වියස් කුදි ෆාෆතක වෙස් අරාගතමකි එයි ආගුන් මෙන් ඉඛතියාරුග ෆහරික් ගාවෙස් කොගේ වාන කමෙන්නු සබකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සුන්නතුන්ගේ බසාබිතුවේ කුදි ෆාෆත වෙස් මීහිග්ගේ ගිනවගෙන් ගොස් එෆද ෆාෆතකුන් ඒනා තවබානුවේ මා ගින ෆාෆතකෙන් ඒනා කොෆිකම වණීවිය ඒගේ නතිජායගේ ගොතුන් ඒනාය ගිල්ලුමා හලා කුරිමතිවි නරකයක් දාන් ඒනා මග්ෆහි වේදානකම් ආදී කීරිත් කුර්ආනුගේ අන් නජම් සූරතුගේ 30 ආදී 32 වන ආයතුගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි ෆාෆතක බෙහෙගතුන් වහී කරවා මෙන්නනි වලිල්ලාහි මා ෆිස් සමාවාති වමා ෆිල් අර්දි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිබි වඩිගෙන් වණි මිල්කුවේ වඩිගෙන් වණි දුනියේග වාහනම් වාහයච්ච උඩා විමුග වාහනම් වාහයච්ච ලියජ්සියල් ලසීන අසාඋ බිමා අමිලු ආදී එයි අගුන් මෙන් තෙරෙන් අමල් තහුග නුබාකෝ නූරංගලකෝ ගෝස්කෝ ෆාෆෙරිකෝ අමල් කුරි මීහුන්න එකලාගේ ඒගේ සස නොත යද්දවා අසාබ් දේව මට්ටකේ වයජ්සියල් ලසීන අහ්සනු බිල් හුස්න ආදී හේවකෝ කන්ත තකුරි මීහුන්න هي عمل تكرمي هن فافنكرامي هن يكمل سوابا ترم ديو متكي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم هذا مي باغ ميانني أقول من ترين بدتي فافتكم أرا نغن مي هن الله سبحانه وتعالى سوابا ترم ديو واهك آدي إيج تريجا ورق كودي كنت تكفهرج أراجنا ونكمجا ويس إين إبديهوي الله سبحانه وتعالى كلام وجاوانت بريكم كودي فافت فسواكم إهنمس فسوانكم أقول من ويسنو مجا هيو نيتوجا تيبيجن نوان أقول من نكشن نيجينه أقول من ترين بسميه كوري فافه الله فسويكم نوتنونكم يجين كمين كشور كمين معلوماتين أقول من نك نوين إنجينه إهميما كودي فافا تريبس أقول من بدك نوان دم وهي كربني إن ربك واسع المغفرة الله سبحانه وتعالى أي فاف فسيو مغا ثنبس وجم وارس كلانجي جينا فاف فسوارس كلانجي ميجمانه كي أقول من ترين إبس مخلوق إبس إنسان إبس إهم مخلوق مين إبس فراتك كردان وجم نوامين برا الله سبحانه وتعالى صفة فلوغاوس فريهم كان لبيقولين بي
agun men insanunna mihun kura kantatta mihun kura kutta agun men detirega kura muamalata kamunu diyama rangalu nuwima ekama maaf kurun wara dative wara udaguve marduha daane ves bay faharan hama kudi kudi kantatta maaf nukurevi hituga baavagen ebagen gulave ehenname Allah subhanahu wa taala detirega agun men qabul kuram vi ekalange ehenwanekama ehenname ekam mi binawani agun menge amalta behitte gotakum kushek kuri unima ekama derave de ekan nukuman azum nukurman azum kanala ekan nukurmage magmatige egotug matiga demihurun e tawbawu maki ehme me egotug matiga agun men demiti bekama waniviya kudu difafatan Allah subhanahu wa taala fussawanikama mi ayatun iba dehave ade den wahi kurwani huwa a'lamu bikum awun menge malumat Allah subhanahu wa taala denodigam wa furihamakan mi angawani id ansha'akum min al-ard bimuge velin insana emme furtama heddevi marhala in feshigi ei adam ge fan wat adam ge dariya furtama hadduma fawni bimuge miuri maadain veli wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum adi teba mihunge mange banduga tuttukudin gotuga wara lakudin gotuga tibi umurum feshigi mi huriha marhalayakum feshigin Allah subhanahu wa ta'ala komme makhluqa bihi komme insanaka bihi malumat furihamayan evsune kamannati furiha wagtigga e makhluqa detirege hingane komme kame lahul mahfuz ge livigen ve adi kalange dinodgen ve den e wahi kurwani fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ade mi tankolon agul men nagan e bajehe agul men tereng hama ekakwes emihaku amilla nafsa kitamme hewla faakun ulwe kamuga hikure wunas eenaya faafe nukurwe kamuga hikure wunas eena ewlani Allahumma russawaguta kamuga vies amilla nafsaki eves faafe nemmi hikamuga egotan nodekesh ehen nodekesh ekan eenaya kan neengene eena neengives wargina faafata kure mundane den wahi kurwani huwa a'lamu biman ittaqa taqwa veri faafe nemmi hunnaki kombayekan Allah subhanahu wa taala buda mola denodgimbe ade mi ayata balairu agun menna mi ayatuga boditi faafataka kudi faafataka wahaka atwich ade kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatan agun men bala ala irwes war gina gina in boditi faafatakon agun men rakate ruman irshadu devwa fe bol ege tereng in hadise gami onnani ijtanibu tibamihum rakate riwashe as-sab'al mubiqat tibamihum e faafege sobum halaku kollanivi faafe verikan boduwegen gos ena narakaya waddawanivi nurakateri haikamakum den kirit rasula amigota sahabin arihuga hadis kurvi sahabin sual kurvani قالوا إبامهم النبي يا رسول الله يا الله رسوله وما هن كباتو يتي حديث كروا حكمك دين حديث كرواني فرتمكمك الشرك بالله إم فرتمكمك الله شريك كرم الله سبحانه وتعالى إبليس كمج إبليس حيثيتكم الله سبحانه وتعالى هم إفد ekalaange kurwa kamig gaves ekalaange faddawa khaluq kurwa magaves rizqu dev magaves balijisse magaves kada fad kam gaves ogaveri kam gaves evis kamige visifekum ekalaange hama evvar ehin evis farate nuaras kalan ehmi magun men shirku kurme buna bahu maane ki agun men hitam miyarani misadaka miyadu duniyege kantata hingamon daagota balairu duniyege baar huri kommes gaume eiden timanna mennan egawamakan wala kaagam boyegen duniyege nulabene mihin hitan arafkan wani wiya agon hitun ei kunhi warbodu kunhi agon men heddevi ki waki gawamakun waki insana kunu insanunna mi devwa para ara emihunge visnuma fikura mi zamanuge ilma teknolojiya mi huriha chisaki eki eves halage eves insanaka enage amilla atun amilla nafsun amilla visnumun hodane chisen
එච්චසකි ඒ විස්නුමකි අල්ලාහ් දෙවි විස්නුන් එමිහුන් දෙවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා adi mi duniyega midennevi baave baawatuge fikura visnuma ilma ekamogo wasiletta levvi netumugo tereng etakiti levvi Allah subhanahu wa taala ehmima ekalaage nu farataka midennevi waruge visnume fikure agun men radduko genwane nisbeko genwane ei agun men bonan jehene Allah subhanahu wa taala ga rahmata ekalaage rizqa ekalaage niyamataka fasihataka nule mi duniyege emme hindu kolaka bis nule bene egotan agun men bisan jehene egotan agun men bonan jehene ehmima shiruku kuri kamuga ebawe midennevi gotan agun men tere bayaku visna kamuga wani viya deke kamuga wani viya amal kura kamuga wani viya egota qabul kura kamuga wani viya ehme ei budu masade agun men heddi farati Allah subhanahu wa taala rizq devani ekalaange ehmima mihuriha kamigge emme baarweri farataki Allah subhanahu wa taala ka agun men qabul kurima ege natija gotun ekalaange midennevi huriha kame agun menna himma wadevan devana kamaka mi hadisugu mennani wa sihr ade sihr hedumaki ei Allah subhanahu wa taala haram kuruwa fa kame tankole kuri zamanegga iraw karaga babil golunu mihun habila de malaikategge arihun sihr ungenun emihunge kiban deme firin waki kuruwane gota ekuwerin duru kuruwane gota mikala kantatake ungenun ehma kirut kuruwanum mi ilmaki mikamaki wujuduga wa kamekkan agul menge qabul kurawara ayatake bori wama unzila alal malakain bi babila harut wa marut wama yuallimani bihi wama yualliman ka mi ayatake mi hori war tafsil ko war diko ewa hakatan asehme sihuraki wujuduga wa echikkama sihuru jehekama mikankan awul men gabul kuranje ennames sihuru wesmi jeheni Allah subhanahu wa taala ge minwar fula eki enun gotakashe sihuru bisnu jehene bayye bisnu jehene yokam bismi hekan welliben awul men gabul kuram jeheni sihuru ei wujuduga wa echikkama sihuru hedumaki haran kamikama sihuren hedeni Allah subhanahu wa taala kafiru jinni shaytanunna taba wegin emihunge bas qabul kokgen emihunna eki bawatigge ebbasumaka hamen aad wegin kam ehin kam wani wiya Allah nun ehin faratakum ehodeni ehi terika kurin dennevi shirku tere wannan ehma sihuru ebbas bawatigge istir wartulkam vias adi ehin kam ekam vias kandeligin ei Allah subhanahu wa taala hazratun edikura duaegge minwaran nikkam wani wiya ebbas echige wasilatun adi tawiden elikamuga vies mi huriha bawatigge sihuru pandita hahura mi taketi mi vegendani sihuru gateriya ehmima mikamaki mi agun me waraboda samaduwan jehi kame agun gabul kurani mi ramlo mahuge terega bodeti fafataka agun men emmes warad durheli veti benakam ehenname swaran hitama eki agun dannawan divi rajyega muli rajyega huriha atul takigga mi sihuru hahura kantata war foriga kuriyen ebade miga derkamaki ebawatu kantata libigatu mattaka hodu mattaka agun men aam rayitun sihur weringa gata diun ekan huttijika wani wiyeka ekame kuriyeka nodan waran ne deve kantata rajyega ham hingamon ebade kama bihi faratakum ekan kan oda bala emihun gengo suwaluko mihuriha kame kure ehnames eggotaka bes mikan huttuma kannade ehme agun miyadu divihi huriha lobbeti akhunna waqtunna min asehetri wani sihuraki ei bodu faafayki sihuru hada mihunge masalaga ekan sabit wejika wani wiya murtadwa mihunna baraves harukashi adab mi onnan islam dinugo bargad uquban ei mihun merum murtadwa mihunna bes timfahar nasehedi emihun diina amura ginomataka fursate oe ehenname figuhurin vidalwani sihuru hada mihage mikahala gotaka fursati dinumen nete ekan sabit wejika mani jehene qatul kurash ehenname duniyege bes tanegga mikahala adabtake tanfis kuremnan noedde sabtaka horekama vedane ehmima algonduge nasehataki shiruku kurumeke effada kameke mi sihur hedumaki
shirka ki ingodannawane Allah subhanahu wa ta'ala ehin komme faafe ves ekalaange russevi walaka fahariga fussawafan එහෙම නම් ශිර්කා බෙහෙතුම වහේ කරවනි ඉන්නල්ලාහ ලා යග්ෆිරු අන් යුශ්රක බිහි ව යග්ෆිරු මා දුන zalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala විසාලෙග Allah ශරීහ කුරුමුග ෆාෆන ෆුස්සවානකම එම සිහුරු හෙදුන් එබ වදේ ශිර්කුග තෙරය එහෙම මේකී ෆුස්සවාන ෆාෆෙන්නු දෙන් අනේ නසීහතකි මිදෙන්න විකාල කන්තත කුරවා ඔලව බේෆොම් ඒකන්තත හුට්ටල වාෂ එනුන් කොම්මස් ආම්දනි හොදුමුග වසීලතේ දීන් හුදකරා වසීලතේ බේනුම් කරවාෂේ එයිහම කණ්ඩලිගෙන් ශිරුකේ එයිහම අසාබුග තෙරේ මිදුනිය මති හොරගෙන් ආගොල්ම අමිල්ලාතුන් වදගන්නනි එහෙමම ශිරුක ආගොල්ම දුරන් එබ දාජේ තිම්මනේ මියති වකත්ලු නෆ්ස් التي حرم الله إلا بالحق මීහකු මෙරුන් හග්ගුවගෙන් වා حالتك මෙනුවි ඉස්ලාම් දීන් හුදකරා කමන්නු අමිල්ලා නෆ්සුකම බියස් අදි එහෙම මිහුකම බියස් මීහෙකු මෙරේනි එකන් සාබිතුවේ එකම දලීල් ලිවිගේ එහෙන්නම ඉස්මායිල්ගේ මා ඉස්ලාම් දීනුග කීර්ත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ zamanuga avis gisos sifmu gotum mihheku merumuge hukum anna komme halatigga ekalegi faana eba oi warutweringe gaatuga maaf perwumang edi wadannawa ehmema mihum merumaki ei huddavegin wa halatuga avis maivegin wa islam diunuga ruhe kamennum barola kamennum ehennam mara maruhifum e libun aniyaka evvaruga aniyai emihige warutwerin faratun yani adimmiheka dinmaki din hudu kurakame adi ha mehemme kirut kurwange bove walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab mara maruhifumuga qisasifumuga mikiye mihum merume nune ega hayati dirhur mewani e buddhi gahol verinde ehmima mi hadduta qaim kurmaki ei shakenne gotuga Allah subhanahu wa taala russawa kame ekala faafatakan aragatun mujtama tereg maduwegen danekam demmiyannani wa aklu riba kiyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulegave kirit rasulullah ge zamanu gave riba oi ehennames miyadu duniyega riba ge muamalatan iwaraka nun eroti kiye ekam kuramandiye yahudinge tere none arabinge tere madubayak wartanawas mihun kole ehennames kirit rasulullah hadise ge boy fahzamanakan as duniye nimen kaari wima mi riba ge tere agun menna gos wadave minwaruge sobum ege kommes minware ke tere nowadavi ham ekakwes nulene muslimunge tere ehemima agun hitu miyadu miyoti benku guhonna faasa kama bias adi agun men lone negum kama bias mikha komme kamege tere games ribaga muamalatan himenif agun menge mi divi rajyega eya idikola mihar masaketa fishing ebade islamic banking ebahori adi conventional bank ku terega ege goppen ebahori ehemima agun menge nasihataki agun men emmen wegen kama vehe farayataka baawri wegen riba nuhemene gota viafarige muamalataka fasaga muamalata badal kurveto viha savahaka masake kurma hingashi hagigatu riba ki mi Allah subhanahu wa taala ya idikolan hangurama kurum pada kamekkama hiris kurwanaga sebai ehmima riba ya nula agun men duniyege ulevene Allah subhanahu wa taala wahi kurbani wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba Allah subhanahu wa ta'ala wani viefari ei hudda muamalate gotu hadwa fa halal kurwa fe adi riba wani haram kurwa fe ehmima riba ge muamalate ki e faasa libe mihaya faada libe mihaya enage maabodu masakkate burakame neti wara paseha faada waich ehennames e riba naga mihaya interest ki loan naga mihaya wara ginafaru libeni boduwegen wa gellu ena olin jehen salame nuwegen eme fongos mortgage kuri takeccha echehi vikkalan jehi nuwaguga bay fahara bay mihunge kumfunita vikkalan jehi miha bangurutuwe duwas gosse bohuri idennevi miki divharajyega muslim duniyega wakamenno duniye kommetane gaves mikahal muamalatak terega bodeti kumfunita bangurutu mandaniki madekkonno ehmima ribaga muamalatak tereng agun men nukum veto balan eva jehe ei agun menna suoruge wadeveni midennevi kantattakon sadame vegen ehmima goin huswa halatiga menuwi mibawatuge muamalatak tereng agun men wadigen nuwane
ifada halatigga haran ecche kiyom se bahuddabe misalaka marun no gatenne mastwa tekati noni wiya uru maskah lecche hori kan hamekan ehmima banfurana mutti kullebe minbaran e halatuge khalecche kiyom ki huddakam ade demi annani waqlu malil yatim awun min tiriga abaduwes man bafan niyai fatibe yatim kudinge batibe ege tereng huriha kudinnaki huriha kudinge man fanaki tanawas painu ehennam tanawas man fange kudim maruma man fan maruma ekudim mitibeni kommes mihigge gatimage mihigge balad veriyege belen veriyege bel hettu mudaru ehen etibe kudinge mudalaki ei eya wara boda rakka tirwanje heneche hilut qur'ana mar rasulaga sunnatuga ekahala kudinge muda haggu gotuga noni en emme etkulega bes nojhuma wara bodan eben angawaf ngeta haggu gotaki etaketi belehettu mattaka ekujjage kantatta belehettu mattaka masakki qur'an miha enayan ekama heda kuran jehekama waniwiya uddavegen ve en echennegu ehennames gaatimage miham bod bebe boddaten ekujjage taka ena benuwa kantatan hile ko devmaki e sawaba dharma hurikam ehennames enage mudalun nuhaggu minwarakan echennegumaki azabu hurikamen e mema mi degotun kore kommes egoten awon me ikhtiyar kurame jeheni azabu hurigotto nuni sawaba dharma hurigotto ham ehemme mi onnani wa tawalli yawm az-zahfi awon menge terega war madu nuniya awon menge mahaluga dimanu wakame mushrikunna nuni kafirunna hangurame kuranjuh awon menge hayatu dadifam ekala duhenga november 3 ekala halatigga hangurame nukmetibe lashkar muslimunge lashkar hangurame maidanuga ken nokore wegen nuni taklif ta bodu wegen udagu take wegen filan duun mi bodu faafai mi bodu faafai ka mi wani emi hunnaki ei kommes haysiyatakum e magama gati bi mihun emi hun filan duwaga fani moli umme midan halaku teriya ehme me kam yani bodu faafai ka ekala hangramaigga ei jihad yami kiyani awul men tere mihaku marwiyas ena ewani shahidaka eki marwa mi hunnenu emi hun Allah subhanahu wa taala mi labwa fani diriti mi hunge haysiyate kambun libe gota emme paho gota jehende qiyamata jehende emi hun tibene kama kiru quran wala sadiq kaben ehmima at-tawalli yawm az-zahf hangrame ge terege tibe iru filan dun hudde nuwane hame ekane hudda mi wani hangrame ge hiiraten hedumattaka faata jehilum noni wiya muslimun ge hin jamaataka gulmattaka efrataka jehilum minun evves halatiga minun evves kotaka hangramaage maadanu faabagen filagen diumaki ei huddakamennu adi faharigga agunmen hatiyara eki kura hangrame kamuga nuviyas dula galamun kura hangrame gaves fahata jehumaki ei huddavegen wakamennu ama ya ekiga wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat agunmen tereng mu'min anghenunge tereng hushin nei faafen nukura zine kurum fada amal nukura anghenunge boluga qazfuge faafelu zine kurikamuge faafelu mikamaki mi wara bodu faafe fahara gihi ko pan miham bunela bahennun hiye ehennames insanegge abura izzataki ei hajjatul wada'uge kirit rasula sallallahu alaihi wasallam agun menna edevi taqriruga mihige furana hifuma mihige moli mudahifuma ham ibwaruka mihige abura izzai veyyala modelumaki ei warabodukam miha maralu fadakamen ehem wima islam diunuga hudden nove hikka qarina neti mibawatu gawahake dakkakashe ingudanawana padan ziniga masalaga tuhumatuko ekan sabit kurveni hataru hekin tibege egmane ki e amalu demihe hinganeko lolun deke atun hifi hataru mihu hataru firihanu tibenge baje emi me ngeni ekaku duttas demihun duttas timmihun duttas ewahake nudekene ei adi emihun nahma fenun manzari kamuga vies emihun jehene ekam wanghana kurash adi miki heki wanghana kurumaka bisman ehenno e malumat kama bhe faratakan engun embarangol ehenname skotaka go semihun naka hekken nudevene midennevi halatige
ميجي ميجني أقول من إسلام دينه أقول من عزة شرفة قدر احترام كرام منبر ميكان أقول مثلين بسميه كوجنوان ميدن نبيهم غزوف كروينه قلت باور يبهر مثالك ميهك دمالا مبرن كاليتي එවැනි මිහික දරියකේ ඒ නිස්පෙන් ඒකරණ එනගේ අස්ලු බප්ප නොමිහක එහෙම්මිජකම වනී වියා එන එබුනි කලේ මම්ම සිනේ කුරිය එබුනෝනි හැම එපත එහෙමීම එහෙම් ගුණවේ ඒකත නිම්මේ කිතම ගොතන් ඉවර කොම්මෙන් එග්මානේ කි මියනි මිහක සිනේ කරණ ක දුෂීමේ බුණමෙන්නු එහෙන්නමස් බප්ප නො මිහක නිස්පෙ කුර්මකි ඒ කීර්ත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නතුන් සාබිත වගතුග එහෙන් ඒකම් කුරා මිහක ස්වර්ගේ මහරුම ෆදනු බා කමන් ඒ එහෙම කුඩු කමෙන් නොමේකි එහෙම මිදෙන්නේ බොඩති ෆාවතවක තිරේ කිවෙන එකමෙන් එයි අංහෙනගු ඒනාගේ අංහෙනක නොත මීහක ඒනාගේ බපණු මීහක නිස්පෙක්ක වාහක දෙක්මක් ආදේ බොඩති ෆාෆාගේ තිරේග මි හදීස් ෆලෝග ආස් ෆමිහුරි කන්තත ෆියවාවස් වර ගින කන්තතන් හිමෙනේ ඒක තිරේග එකිබායි බාවතුග අනියාතක වීව බුනුමා මිකං කමුගේ මින්වර මච්ච දිය වරක මේ කීරුත් කුර්ආනගේ වේ කී බුනුමා බෙහෙකුතු මෙසින් එත ඒක නුබෑකම් බයන් කරවා අසාබ දෙබෙනකම අංගවා හම් මෙහිම්මේ මයි වෙගෙන් මා ඉස්ලාම් දීන ඉහානත් තෙරිකෝ ෆරසාරකෝ මිකාල කන්ත කුර්මකී සේ කුර්ආනු ගනසන් සාබිත වාගතුග මුමිනක කුරවේන කමෙන්නු ඒන දීනුම් බේරුවානේ කමින්වි හම් මෙහිම්මේ මීහුන්ගේ හිත ෆසාදවා ගොත නූරංගලු ගෙගොත ෆේරන් අලාගෙන් මිදෙන්න විකාල කන්තත ඉන්ටර්නෙට් ආදි මග්මතියගේ තම මිතාග ෆිල්ම් තක ප්ලේලිට් තක මිතකතිගේ දක්කා උල්මකී සේහම් බොඩත් ෆාෆතරිම් ලකම වක්කන් කුරුන් බංගරාබින් අල්ලාහුගේ රහමතුන් උම්මීද් කනාල යවුල්මන් තිරෙන් එවස් ඉන්සානක හුද්දවගෙන් වාකමෙන්නු එනකදෙන් එවස් කොතෙන් නැති එනදෙන් ජීහෙනි දංජිහිගේ මරුවාශ අගුල්මගේ රාජ්‍යයේ දාදි ෆහකුන් mi amal hingamunda aldo ebe danjihige marwa miha kiketo e bunani ene bunani den timanna salame ko dene bes miha ke bes farate hi tirwan farate nete e kufru go be awun men nakashe awun men amila nafsus halaha kullumoge halaku tirin illa lumuge hudda enne miha farig bonefane amila nafsunu heti koba he miha kawa behekam අගොන් මෙන් අමිල්ල මුදලකස් බේන ගොතෙන් හදන්නේ නොහිය අමිල්ල මුදලකස් බේන හා ගොතෙන් නොහෙදේන ඉස්රාෆෙන් නොකර වේන හලාකෙන් නොකර වේන සෝබකි අගොන් මෙන් නකි අගොන් මෙන් නෆ්සකි අගොන් මෙන් ෆ්‍රානේකි අගොන් මෙන් හසුතහකි අගොන් මෙන් දුනියේක වශාගේ මිලවා ෆව හුරිහා නියමතහකි අගොන් මෙන් චිසෙන් නොහි ඒචි උෆෙදි අගොන් මෙන් නු ඒ එම්බෙසෙච්චි වුජූද නෙ zamaane දිය කොන්තාකතෝ මි ගෙනයි කොන්තාකතෝ මි අයි එහෙමීම් ඒ හුද්දබගෙන් වාකමෙන් නු আদি වකින් ખાසක එහෙ මීහකන් ඉපද අනියා දිනමකි ඒ හොද්දවගෙන් වාකමෙන්නු එහෙමීම අමිල්ල මරුමුගේ කන්දත්ත හොග මි ඔලේ මීහුන්න ආගොණුග නසහතකි එකන් එකහල මුසීබාතේ හිද්දති වාකහල කම දිමාවෙජිකව වණීවිය එහෙ මීහුන්න එකන් හිස්සා කරවාශ ખાસ ගොතිග්ග දීනී ඉල්මිරන හිස්සා කරවාශ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආවුල් මෙන් දෙකේ වරබොඩොන් ඕගා වෙරි වෙවඩගෙන් වේ ඕගාවන්ත කලයන්ගේ එහෙමීම අමිල්ල නෆ්සු අලාහක තෙරින් ඉල්ලාල්මකි ඒ කණෙලිගෙන් කීරත් කුර්ආන මා නබියගේ සුන්නතුග මනා කරුවා ෆවකම කුර්ආන වහී කරබනි වලා තුල්කු බි අයිදීකුම් ඉල තහලුක වලා තක්තුලු අන්ෆුසකුම් අමරු ෆලමි නුපුරාෂ එහෙමීම එකමෙන් ආගමෙන් නකෂේ නුකරවේනේ එහිසාබ ගිනපහරම් මිදනි කොම්මස් කමෙග්ග අංහෙනක් ෆිරිහෙනක මසලාගේ ෆිරිහෙනක් අංහෙනක මසලාගේ දිරි උල්මුග දිමාවා දති حالتක සෝබුන් දෙන් තිමන්න කහෙන් ගොතෙන් නැතේ බුනේ මි උම්මීද කණ්ඩාදන ආදේ හැම එහෙම්මේ මීහක ෆාෆ කුරෙවමුන් ගොස් දෙන් තිමන්නායක නෝනානේ ස්වර්ග දෙවියන එවස් කොතේ මිගතන් හිතන් අරාගෙන් එන අමිල නෆ්ස් හලහ කුල්ලම කීවස් ආදි එක නුකෝ එහෙන් හීකොගෙන් එකුන් හීගමති හුරුම කීවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උද්දකරවා කමන්නු එකලං වහී ප්‍රබනි ලා තක්නතු මින් රහමතිල්ලාහි ඉන්නල්ලාහ යග්ෆිරු දුනුබ ජමීඅ ඉන්නහු හුවල් ගෆූරුර් රහීම් නේද අල්ලාහගේ රහමතුන් උම්මීද් කණ්ඩාල ෆාෆ ගිනවෙගෙන් ගොස් එමිහ කමිල නෆ්සෙන් තිවන්නාය කර රංගල ගොත දෙන්නේ නැති ඒ හිසාබ ගොස් තිබේ මිහුන්න කීරිත අල්ලාහ් මේ වහී කරබනි ලා තක්නතු මින් රහමතිල්ලාහි අල්ලාහ් රහමතුන් තියබෑ මිහ උම්මීද් කණ්ඩාල ලාෂ
innallaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah subhanahu wa ta'ala huriha faafe huriha maane kiyama huriha evves faafe nonnane Allah nufuseven agunnan insanunna darani bodu wima wakisawaka diyama amille nodekke waran ekam bodu wegende ecchi baru wima ekanima kan nufulle hisaba ekam bodu wegen ebade tanigga roovima ekanima kan jamaataka veseti e alifangal nivvan leve hisabadde ehna mesmi nukulodin turika kamaki eki vekkata badar mi insanunge makhluqun hurikam ehna mes Allah subhanahu wa ta'ala ki huriha gotakun fudi wodigemwa tanawas furihama huriha barigga kulodum taras kalangi ehmima ekalaangeyan algun menna kurwe faafanu siven kama hi kurmaki ei bodu kushe bodu faafe war bodu faafengi ehmim ifaafa ka terius algun wadige nuwane ham ehimme zine kurma boda kama kiburu verikama mikan kama kiwis mihama boditi faafa ka teriga himerigen da kantatta ballawalwa boda kamuga natija ek gotum iblis nota shaytanaya dimavi datur adi eenaya hure mi duniyege miule huriha insanunna marduha daande ulim mijihe halu kiyamet duhu eduha hamen algul men ulen jehne kala halik iblis haddawafa Allah subhanahu wa ta'ala adam gifana sajida quran engewima ena gunani timanna ma maate ena ala kiyadani khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ibaras kalang timanna heddevi alifanunne ena egmane ki adam gifana heddevi machine asjud liman khalaqta min tin ibaras kalang machine heddevi timanna ura nikamati makhluqa ka timanna sajida quran vich kiburu veri boda ema kibriya vandakan ei Allahnu faradakan hagigatu gonnechen ema kiburu veri noevene enage ilmu kitame macchago suttas denegatun kitam macchago suttas baaru kitam matvies in eveskama ki mi Allah subhanahu wa ta'ala noniya ege intiha onnechen ema noeven kiburu veri emige natija ka mevi e naya ena taba viha bayaku Allah subhanahu wa ta'ala narakavante verin gotu ganimevo engeta nimmewa gulige meena anekka itura insana deke ruliyei engeta ruliyas nibrani rabbi bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in baras kalang timanna maghfirat deviyati horiya insan maghfir davshin ehmima e kiburu verikama bodakama ki mi iblis halaku venetidia sabab hama e sabab agun mengi tere miheka medveri vies kitamme kodoko fishnas ege mimbor boduwegin hinge adane miha halaku wa hisab ehmima e kiwisan rabbun rakkatirkam ade mi giturun aniya veri umuge tafatu sifatakan awun balala iruga Allah subhanahu wa ta'ala ekalaage zaatu fulan haran korwa fawa kame aniya veri kamaki ehmima ekamun agun men rakkatirwan ebeje ade Allah subhanahu wa ta'ala mi denne huriha kankamu kon rakkatiruma angawafa umaykiga kirita rasula sallallahu alaihi wasallam e bobe kudi faafata kom rakkatiruma hadis korwa fonnani kudi faafata ginave funijihigen gos emme fahum en salaman wa hisaba gos awul mentere mihe halaku wa hisaba hingadan emim agunuge miyaduge mawduwaki boditi faafa ehennames kudi faafata kal visagun men aragatuma warabboda visnan ebeje aragan nayruga ehmima agunuge duayaki agun men emenna Allah subhanahu wa ta'ala mimati veri ma rambo mahu ifi rodaya reganduge mikuri alukantaka adi enumes he horiha amal ballawa wadigen he horiha kamaki agun men kiben qabul kurwa kantakamga levum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته